ikiganiro utegurirwa na radiyo Rwanda. Basuje tubifuriza ibihe byiza muherereye hose muteze amatwi radio Rwanda. Reka kandi twinjirane mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango, nta yindi nteguza niyo nkuko bisanzwe nitwa Nyirarukundo Xavera. Uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaye. Nicyo kiganiro cya mbere muri uku kwezi k'Ugushyingo. Jean Daniel, tugiterurire hehe? Tugiterurire tubabwira ko Ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda Kinshasa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo akaba aherutse kwirukanwa n'icyo gihugu, yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique ko atigeze atungurwa no kwirukanwa kwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kinyamakuru cyamubajije icyo yatekereje hakimara kumva ko yahawe amasaha 48 akaba yavuye ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi Vincent Karega asubiza agira ati kijondanye. Ati sinatunguye kuko narinzi neza ko ibi bishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Hari hashize amezi atari makeya umwuka w'urwango ku banyarwanda baba muri Kongo ukwirakwira muri kiriya gihugu, kandi nanjye najyaga mbona ubutumwa bw'abakongomani bunyibasira. Biriya rero ntibyantunguye. Jeune Afrique kandi yanamubaje niba ataraterwaga ubwoba n'imyigaragambyo y'abakongomani yamusabaga kubavira mu gihugu. Undasubiza ko ntabwo yagize agira kubera ko ngo nta cyaha yishinjaga. Yanabajijwe niba nyuma yo kumwirukana i Kinshasa nka ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu, u Rwanda narwo rwaba ruteganya kwihimura. Ambasaderi Karega ati atoya ntabwo ariko biri. Tubona ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo itatubaniye ariko ntidukora politiki yo kwihimura. Jeune Afrique iti none se kwirukanwa kwawe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwaba gusobanuye iherezo ry'umubano hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda? Ambasaderi Karega ati ntabwo ntinda ku butumwa bwa Kongo Kinshasa yitanga. Imvugo yo gucana umubano burundu ntabwo yigize ikoreshwa n'igihugu na kimwe. Umubano wajemo agatotsi cyane ariko ntabwo wahagaze. Bagana ku musozo w'ikiganiro, Jeune Afrique yabajije Ambasaderi Karega niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 yaba ikoresha u Rwanda nk'urwitwazo. Undi ati yego, kandi raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yifashishwa na Kinshasa mu kutwibasira ntabwo ivuga M23 ahubwo ivuga FDLR. Buri wese akwiye kureka ibyarimo akajya ku meza y'ibiganiro, harimo ubushake bwa politiki bugamije kureba imbere kugira ngo tubashe kugira akarere gatekanye mu nyungu za buri gihugu kikagize. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo Ambasaderi Vincent Karega yamenyeshejwe ko agomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umwanzuro wafashwe nyuma y'uko umwuka mubi ukomeje gufata indi ntera hagati y'ibihugu byombi. Uwo mwanzuro Ambasaderi Karega ngo yawumenyeshejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Christophe Rutundura, wamubwiye ko afite amasaha 48 yo kuba atakiri ku butaka bw'igihugu cyabo cya Kongo. Bivuze ko Karega yagombaga kuva ku butaka bwa Kongo bitarenze kuwa gatatu w'iki cyumweru, ariko we ntiyahisemo gutegereza icyo gihe, ahubwo yafashe umwanzuro wo guhita ava ku butaka bwa Kongo, ku buryo Ambasaderi Karega kuri uwo wa mbere yamenyeshejwe uwo mwanzuro nawe yarayatashye mu gihugu cye cy'u Rwanda. Iyi nkuru yo mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye nka Jeune Afrique, Kigali Today, Igihe ndetse no ku rubuga rwa radio y'umuryango w'abibumbye muri Kongo Radio Okapi ikomeza ivuga ko cyakora n'ubwo ngo wari uhagarariye u Rwanda Kinshasa yirukanwe, ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu yo irakomeza gukora nk'ibisanzwe kuko abandi bakozi ba ambasade bo bagumye mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Xavera, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Hale Mukurarinda yabwiye itangazamakuru ku buryo Kongo Kinshasa yirukanyemo Ambasaderi Karega ngo bunyuranije n'uko bisanzwe bikorwa muri diplomasi. Ati ntabwo bikorwa utabanje guhamagara ambasaderi ngo muganire unamubwira icyemezo mugiye gufata, cyangwa se niba mwagifashe umuhamagare ubanze ukimubwire nawe ntaze kubibona kuri televiziyo. Maître Mukurarinda yavuze ko Ambasaderi w'u Rwanda yamenye umwanzuro yafatiwe abikuye kuri televiziyo nk'uko n'abandi bose babibonye. Ati inama yarabaye, icyemezo kirafatwa, umuvugizi wa guverinoma haragisoma bijya ku mbuga nkoranyambaga no kuri televiziyo n'ahandi hose. U Rwanda rwatangaje ko rwababajwe n'umwanzuro wafashwe na guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kwirukana Ambasaderi Vincent Karega. Rutangaza ko inzego z'umutekano zikomeje kuba maso kubera ibibazo by'umutekano muke bikomeje ku butaka bwa Kongo. Iri tangazo kandi u Rwanda rwashyize hanze rikavuga ko inzego z'umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo zikomeje kuryamira amajanja mu gihe u Rwanda rukigenzura ibibazo biri kubera hariya muri Kongo. U Rwanda kandi rwagaragaje ko ruhangayikishijwe n'ubufatanye buri hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano warwo.
rwongeye kandi guhamagarira umuryango mpuzamahanga gukurikiranira hafi imvugo z'urwango n'ihohoterwa rikorerwa abavuga ikinyarwanda muri Kongo bikagirwamo uruhare n'ubuyobozi bwa Kongo. U Rwanda rukagira rutiki rutuko kwinjiza FDLR muri FARDC n'imikoranire bafitanye bijyanye n'ubu bwiyongere bw'imvugo z'urwango n'ubugizi bwa nabi bwibasiye abanyarwanda muri Kongo n'abandi bavuga ikinyarwanda batuye muri icyo gihugu. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaratangaje ko ishyigikiye uburyo bwo kugarura amahoro muri Kongo buciye mu nzira zatangijwe z'ibiganiro haba ibya Rwanda muri Angola ndetse n'ibya Nairobi muri Kenya. Agaruka ku bya Kongo, umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano General James Kabarebe we yagaragaje ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwirwanaho kuwarugabaho igitero kandi ko u Rwanda rurwana intambara zisobanutse. Inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda ikaba ivuga ko General James Kabarebe yatangaje ko kuba hari abaturage ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abanyepolitike b'icyo gihugu bakomeje gutuka u Rwanda no gukora imyigaragambyo yo kurwamagana ngo bidahagije ngo u Rwanda rujye mu ntambara n'iki gihugu kubera ko ngo byaba bisa no kurwana n'umusazi. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo aherutse kubwira itangazamakuru Kinshasa ko ngo u Rwanda rwahisemo nabi kuko intambara rwashoje kuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo igiye kuruhindukirira abaturage barwo aho gukomeza kwihisha inyuma y'inyeshyamba za M23. Iyi nzira y'intambara kandi navugwa na perezida wa kiriya gihugu cya Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi ndetse mu ijambo yagejeje ku batuye igihugu cye ejo bundi kuwa kane. Perezida Tshisekedi yahamagariye urubyiruko rw'igihugu cye kwinjira mu gisirikare ku bwinshi kubera ko ngo intambara abaturanyi babashojeho isaba ibitambo bya buri umwe mu bakongomani. Umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'umutekano General Kabarebe akaba yaravuze ko ubushotoranyi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ibirego ishinja u Rwanda ntacyo bivuze kuko imipaka ihuza u Rwanda n'icyo gihugu cyangwa ibindi irinzwe neza. Ati kuvuga gutera u Rwanda se ubu ruteye? Abavuga gutera u Rwanda ni benshi cyane ariko ntibarutera. Uwo nguwo kuvuga akirwa avuga umunsi wose uramwumva gusa ubundi ukamutegereza, ibyo ntacyo bivuze. Aha General Kabarebe yasubizaga ikibazo yarabajijwe n'umwe mu bitabiriye ibiganiro byamuhuje n'urubyiruko rw'abakorerabushake bari kumwe n'abanyeshuri bo mu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda ryigisha ubumenyi n'ikoranabuhanga ku mugoroba wo kuwa kabiri w'iki cyumweru Xavera. General Kabarebe yakomeje agira ati intambara rega utoranye iyo uri burwane n'iyo utari burwane. Wajya mu ntambara kurwana n'umusazi se? Umusazi uramwihorera ariko nyine ukaba washyizeho akagozi atagomba kurenga. Yanavuze ko u Rwanda rutapfa guhubuka ngo rurwane n'umuntu wese kuko ngo yakoze ubushotoranyi bworoheje nko kumva ngo umuntu yateye ibuye cyangwa ngo yatwitse ibendera. Ati u Rwanda rurwana intambara zifite impamvu zigaragara zirengera igihugu cyarwo ariko ntabwo rwajya mu bushotoranyi no gusubiza ibitarimo ubwenge, ntabwo ari byo. Perezida Paul Kagame nawe ati ingabo z'igihugu ntabwo ari izo gushoza intambara. Umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabibwiye ejo kuwa gatanu bari bitabiriye igikorwa cyo guha ipeti rya Suriyetona abasore n'inkumi bari basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako riherereye mu karere ka Bugesera. Yabwiye abasoje ayo masomo ko ubumenyi batahanye ari ubwo kurinda igihugu n'amajyambere y'abagituye atari ubwo gushoza intambara. Yavuze ko amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye basoje bitwaye neza ku buryo bavanyemo ubumenyi n'ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire byiza. Ati hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo mwuzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Umukuru w'igihugu yongeye ati ntabwo dutangirira kukumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari zo kurwana intambara, ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe no kurinda umutekano, kurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Nicyo navuze ko nyine biza hanyuma. Yanavuze ko u Rwanda rwubaka ingabo mu buryo zirinda igihugu aho kuba izo gushoza intambara, ari nayo mpamvu mu ngabo harimo amasomo bamwe biga atandukanye ajyanye n'ubumenyi. Yabasabye kandi kurangwa n'imyitwarire myiza kubera ko ngo haribwo bazabasha gusoza inshingano zabo kandi neza. Abanyekongo baba mu Rwanda bo bashima uko babaniwe n'Abanyarwanda bagasaba imbaraga mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Iyi nkuru turayisoma mu bitangazamakuru bya Factuel.cd igihe na Bwiza ikabivuga ko mu butumwa bwasinyweho n'umuyobozi wa diaspora y'abanyekongo bahano mu Rwanda Dr. Awazi Remo yavuze ko bashima Abanyarwanda ko babaniye neza bitandukanye n'ubuzima umuryango nyarwanda ubayemo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho ngo bahohoterwa bakagirirwa nabi. Uyu muryango w'abakongomani ba mu Rwanda watangaje ko hangayikishijwe bikomeye n'umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibihugu
ubusanzwe by'abavandimwe, ukomeza usaba abayobozi b'ibihugu byombi gukora ibishoboka byose mu kuwuhosha mu nyungu z'ikirenga z'abaturage. Dr Wazi yakomeje agira ati bityo umuryango w'abanyekongo ba mu Rwanda urasaba abanyekongo n'abanyarwanda bose guca ukubiri n'ibihungabanya umutekano w'ibihugu byombi bagakomeza inzira y'ubuvandimwe nyabwo bushingiye kuri kamere dusangiye nk'abanyafurika, bagashyira imbere ibiganiro n'icyizere hagati yabo mu nyungu za bose. Yavuze ko bifuza kubona abanyarwanda n'abanyekongo babana mu mahoro mu Rwanda no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ati diaspora y'abanyekongo ba mu Rwanda ishimira ubuyobozi bw'u Rwanda kwituze kutwakira neza n'amahirwe bukomeza kuduha butitaye ku mubano mubi bufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango kandi washimangiye ko ushyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda, usaba ko imyanzuro ifatwa yashyirwa mu bikorwa hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nako kandi n'imiryango inyuranye irimo w'abibumbye w'Afurika yunze ubumwe n'Afurika y'Iburasirazuba nayo igaragaza ko itewe impungenge n'intambara ikomeje kurotera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, igasaba impande ziyihanganyemo kuyihagarika zikayoboka inzira y'amahoro mu gushakira umuti ibituma barwana. Duhindura ingingo. Xavera, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gufatanya kwiyubaka bitarambirije ku nkunga. Ni ubutumwa yatanze kuwa kabiri w'iki cyumweru ubwo yagezaga ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR, abagize guverinoma n'abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko mu myaka igera kuri 20 ishize uyu muryango wa East African Community ushinzwe wageze ku bikorwa bikomeye biganisha ku gushyiraho isoko rihuriweho. Inteko ishinga amategeko y'uwo muryango, inteko ya EAR, ikaba rumwe mu nzego zagize uruhare muri iyi ntsinzi binyuze mu guhuza amategeko no gukurikirana ibikorwa by'inzego z'uyu muryango mu nyungu z'abaturage bawo. Cyakora nk'uko byanditswe mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The East African, The New Times, Imvaho Nshya n'ibindi, ngo nubwo bimeze bityo Perezida Paul Kagame yagaragaje ko hakiri imbogamizi zirimo izishingiye ku bushobozi bwo gushyira mu bikorwa porogaramu n'imishinga bya East African Community, maze agira ati nk'abafatanyabikorwa tugomba gukorera hamwe dushaka uko twashyiraho uburyo bwo kubona ubushobozi kandi tukita ku kugira iterambere ryacu inshingano bitabaye ngombwa ko buri gihe dutegereza inkunga zivuye hanze. Yasabye ko umutungo w'uyu muryango ukoreshwa mu buryo bunoze kandi kubaha ibyo umuntu akora bikaba kwisonga. Nubwo hari intambwe yatewe mu gukuraho imbogamizi zidashingiye ku biciro muri uyu muryango, Perezida Paul Kagame yavuze ko hakiriho nyinshi kandi zibangamira urujya n'uruza rw'ibicuruzwa na serivisi mu gihe ryo shingiro ry'ubukungu busangiwe mu karere mu bihe bizaza. Ati kuri ibi ubushake bwa politiki ni igisubizo. Kuba urubyiruko rugize igice kinini cy'abatuye Afurika kandi umubare warwo ukaba uzakomeza kwiyongera, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko uyu mugabane hagati mu kinyejana uzaba uri imbere mu kugira abaturage benshi kandi ko ibyo bikwiye kujyana no kuba igicumbi cy'isi cy'ubukungu no guhanga udushya. Akavuga ko kugira ngo ibyo bibashe kugerwaho ngo bisaba ishoramari ryangombwa mu bantu, ibikorwa remezo no mu kwihuza kw'ibihugu. Ati kubaka ejo hazaza h'urubyiruko rwacu uyu munsi bivuze gushyira imbaraga mu buyobozi bwiza n'umutekano mu mutima wa buri kintu cyose dukora. U Rwanda ruzakomeza guteza imbere amahoro n'umutekano haba mu karere ndetse no ku rwego rw'umugabane. Twongere duhindura ingingo. Abanyarwandakazi 4 bashyizwe ku rutonde rw'abagore 100 bavuga ari kumvikana muri Afurika. Xavera, abo ni Louise Mushikiwabo uyoboye umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, Dr Agnes Kalibata uyoboye umuryango nyafurika uharanira guteza imbere ubuhinzi AGRA, Monique Nsanzabaganwa umuyobozi wungirije wa Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe ndetse na Ingabire Paula uyu ni Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation. Inkuru dusoma mu binyamakuru birimo Nyasa Times, The Business Ghana, The Economist n'ibindi bitandukanye. Xavera ikavuga ko uru rutonde rwasohowe kuwa kabiri w'iki cyumweru n'ikigo nyafurika Avance Media ruriho abanyafurika kazi bava mu bihugu birenga 50 bari mu nzego zitandukanye zirimo diplomasi, politiki, abikorera, ubucuruzi n'imyidagaduro ndetse n'ibindi. Urutonde kandi rukozwe ku nshuro ya 4 mu rwego rwo kwishimira abanyafurika kazi bari mu nzego zitandukanye, bakaba ari n'icyitegererezo ku rubyiruko rw'ejo hazaza. Iki kigo cya Avance Media kikavuga ko gishyira umuntu kuri uru rutonde gishingiye ku bintu bitandukanye birimo umuhate we mu gusangira n'abandi ubumenyi afite, kwitinyuka agatera intambwe ijya mbere, kubaha imbere mu ifatwa ry'ibyemezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Uru rutonde rukaba ruriho abakuru b'ibihugu 2 ba Vice President na ba Minisitiri b'intebe 5. Abakuru b'ibihugu bari kuri uru rutonde harimo Sahle-Work Zewde uyobora Ethiopia na Madame Samia Suluhu Hassan uyobora Tanzania. Ba Vice President bari kuri uru rutonde barimo Jessica Alupo wa Uganda, Giwel
Taylor wa Liberia, Mariam Chabi Talata wa Zambia, Mutale na Rumango wa Zambia na Rebecca Nyandenge de Mabiol wa Sudani y'Epfo. Ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri aba bajura batagira isoni n'ubwoba batinyutse bakajya kwiba mu nzu y'Imana Xavera. Ni inkuru ya Kigali Today ivuga ko kuwa gatatu y'iki cyumweru aribwo abantu bataramenyekana binjiye muri Centrale Gakenke ya Paruwase Kiziguro ni mu karere ka Gatsibo ngo bagatwara ibikoresho bifite agaciro karenga miliyoni y'amanyarwanda birimo ibikoresho by'umuziki ndetse n'ibikoreshwa mu gutura igitambo cy'Ukaristia basiga banafunguye Tebernakoro barigendera. Padiri mukuru wa Paruwase ya Kiziguro Yuni Twizeyimana Edouard yabwiye itangazamakuru ko inkuru yo kwibwa muri Centrale bijya kumenyekana byaturutse ku bakristo bari baciye hafi ya kiliziya babona ifunguye hanyuma bakajya kureba umuzamu nawe yinjana nabo basanga ibikoresho byose byarimo byibwe. Basanga byibwe ati mu byo badutwaye harimo inkongoro dukoresha mu mihango mitagatifu, mixer ebyiri, indangururamajwi ebyiri n'imigozi yazo, imigozi ya bafure ndetse n'ibihumbi 52 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko byose hamwe mu byibwe bifite agaciro ka miliyoni 1,412. Padiri Twizeyimana avuga ko kiliziya igira umuzamu ariko abajura baciye mu ruhande atarimo baca urugi binjiramo batwara ibyo bikoresho byose. Xavera yongeyeho ko nyuma yo kwibwa ngo bahise babimenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rubafashe gukurikirana irengero ry'ibyo bikoresho, ariko hagati aho ngaho mu gihe gikorwa iperereza umuzamu yabaye yatawe muri yombi kugira ngo harebwe niba nta ruhare yagize muri ubwo bujura. Jean Daniel. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru hanze y'u Rwanda. Xavera reka duhere ku munsi mpuzamahanga wo guca burundu umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru. Umunsi wizihijwe tariki 2 z'uko kwezi kwa 11 hari kuwa gatatu w'iki cyumweru. Uyu munsi washyizweho n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye muri 2013. Ni inkuru yo ku rubuga rwa UN News, Reporters Sans Frontières, muri Loton, The Africa Report, African News no muri Sahara Reporters, ikavuga ko kuva iki kinyejana cya 21 cyatangira kubunane bwa 2001 hamaze kwicwa abanyamakuru barenga igihumbi bazira umurimo wabo kumenyesha rubanda ibyo biboneye n'amaso yabo. Iyo muri gakomeza ivuga ko ishami rya Loni ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO ryatangaje ko ribabajwe nuko ku rwego rw'isi ubwicanyi bukorerwa abanyamakuru butajya buhanwa muri rusange. Kubera iyo mpamvu UNESCO ikaba yarahamagariye abayobozi bo ku isi gufata ingamba zo gushyira ingufu mu buryo bw'iperereza kuri ubwo bwicanyi no guhana ababukora. Raporo ya UNESCO ikerekana ko kudahana ubwo bwicanyi bukorerwa abanyamakuru biri ku kigero cya 80% ku rwego rw'isi, gusa nanone ngo byaragabanutse ugereranije no mu myaka 10 ishize. Jean Daniel. Iyi raporo igakomeza kandi ivuga ko mu mwaka wa 2020-2021 abanyamakuru 117 bishwe bazizwa umwuga wabo, naho muri uyu mwaka wa 2022 Xavera hakaba hamaze kwicwa abanyamakuru 66 kugeza ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu myaka 2 ishize uturere twabaye ingusho y'abanyamakuru na Amerika y'Amajyepfo na Karayibe, hakaba n'agace kazi ya Pacifique. Ni mu gihe muri 2020 nta munyamakuru wabaruwe ko yishwe mu Burayi bwo hagati n'Uburasirazuba, aribwo byari bibaye ubwa mbere kuva mu mwaka 2007. Igitangaje none ariko nuko mu mwaka ushize wa 2021 36% by'abanyamakuru biciwe mu bihugu byibasiwe n'intambara z'amasasu, naho 64% biciwe mu bihugu bitarangwamo izo ntambara. Umubare w'abanyamakuru w'abagore wikubye hafi inshuro 2 mu mwaka ushize, uhamaze kwicwa nyine ugera kuri 11% ugereranije na 6% mu mwaka wabanje wa 2020. Reka duhindure ingingo ibyo tubiveho. Ku mugoroba wo kuwa gatatu w'iki cyumweru inkuru yari yamaze kuba kimomo ko guverinoma ya Ethiopia n'abarwanyi umutwe w'inyeshyamba za TPLF zo mu ntara ya Tigre yerereye mu majyaruguru ya Ethiopia bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ahagarika intambara bwacyaga yuzuza imyaka 2. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo News 24, Daily Maverick, The Herald, Jeune Afrique, Mail and Guardian, Lusaka Times, The South African, SABC, France 24 n'ibindi bitandukanye. Xavera byanditse ko ayo masezerano yasinyiwe i Pretoria muri Afrika y'Epfo ahaberaga ibiganiro by'amahoro kuva tariki ya 25 mu kwezi gushize kwa 10. Na masezerano akubiyemo ibyo guhagarika imirwano burundu, bikazakorwa abarwana bashyize intwaro hasi kandi ngo ntihagire uwongera kubangamira ibikorwa by'ubutabazi ku batuye mu ntara ya Tigre. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe ni watangaje ibyako gahenge gahoraho kavuye muri ibyo biganiro by'amahoro. Afrika yunze ubumwe yakoze ubuhuza muri ibyo biganiro, aho umuhuza mukuru wayo yari Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria usanzwe ari
n'intumwa nkuru ya Afurika yunze ubumwe mu ihembe rya Afurika. uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe kandi wishimiye intambwe nshya yitewe mu gushakira umuti iyo ntambara, maze uvuga yuko guhagarika imirwano bitumye igihugu cya Ethiopia cyinjira mu bihe bishya byo kwiyubaka no kwiteza imbere mu nzego zitandukanye. Umuhuza mukuru Basanjo akaba yaravuze ko yageze muri Tigre inshuro 8 zose atikijondanye. Ati ni intangiriro y'inzira y'amahoro arambye muri Ethiopia. Iyi ntambara yatangiye tariki 3 Ugushyingo 2020 ubwo guverinoma ya Ethiopia iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed yoherezaga ingabo zayo kujya kurwanya ubuyobozi bw'iyo ntara ya Tigre ngo bwari bwayigometseho. Iyo ntara yayoborwaga n'ishyaka rya TPLF ryari rifite ingabo zaryo muri iyo ntara arizo zaje guhinduka inyeshyamba za TPLF. Aya masezerano y'amahoro yakiriwe ate n'impande zagize uruhare mu biganiro by'amahoro? Reka tubisome. Ku ruhande rw'inyeshyamba za TPLF, intumwa zazo mu biganiro by'i Pretoria zatangaje ko zizeye ko impande zombi zizubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, cyane cyane buri ruhande ku ngingo zirureba by'umwihariko. Uzikuriye Getachew Reda usanzwe hari n'umuvugizi wa TPLF mu myaka 2 ishize ati ibihe bibi bihise tubisize inyuma yacu. Guverinoma ya Ethiopia yayishimiye ku ruhande rwayo ivuga ko hatangiye gahunda yo gukiza igihugu no kukivura ibikomere by'intambara, amacakubiri n'urwango. Ni mu gihe nyine Redouane Hussein wari ukuriye intumwa za guverinoma akaba asanzwe ari n'umujyanama mu by'umutekano wa Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed yavuze ko impande zombi zigomba kuba inyangamugayo zikubahiriza ibikubiye mu masezerano. Na Lady Pandor, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yabereyemo ibyo biganiro, nawe yahamagariye guverinoma ya Ethiopia n'inyeshyamba za TPLF kudatatira igihango gikubiye muri ayo masezerano y'amahoro, kuko ngo nta n'umwe ukwiye kwigamba intsinzi mu ntambara bari bagiye kumaramo imyaka 2. Umuryango w'abibumbye watangaje ko biteguye guherekeza impande zombi mu nzira y'amahoro ziyemeje. Intumwa yihariye ya Loni mu ihembe rya Afurika, uyu ni umunyagana Madame Hana Serwaya Tete, niwe wabitangaje nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'i Pretoria, aho yavuze ko abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bari barahamagariwe kwambarira urugamba, ubu noneho bagiye gushyira intwaro hasi bakisubirira mu miryango yabo. Aya masezerano y'amahoro agezweho nyuma y'imirwano ikaze yubuye mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, ubwo impande zishyamiranye zahagarikaga ibyo kubahiriza agahenge kari kamaze amezi 5 mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Ingabo za Ethiopia bivugwa ko zafashwaga n'iza Eritrea zari zimaze kwigarurira imijyi ikomeye yo muri Tigre, bikavugwa ko inyeshyamba za TPLF zemeye gushyira intwaro hasi kubera ko zari zisumbirijwe ku rugamba. Iyi nkuru ikanzu ivuga ko hari itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza zo mu Bubiligi byagaragaje ko iyi ntambara yo muri Tigre yatumye hapfa abantu bari hagati y'ibihumbi 385 n'ibihumbi 600 kubera imirwano, inzara no kubura ubuvuzi. Reka muri Ethiopia tuhave twerekeze muri Kenya, ahubwo aho kuri wa gatandatu aribwo abapilote b'indege za kompanyi Kenya Airways batangira imyigaragambyo yagombaga gutangira saa 6 z'ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa 4 w'iki cyumweru ku isaha yo muri icyo gihugu, nk'uko tubisoma muri The East African, Daily Nation, The Citizen, Nairobi News no muri The Standard. Ishyirahamwe ryabo Kalupa ryatangaje ko abanyamuryango baryo bataza kujya ku kazi ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta i Nairobi guhera saa 12 za mu gitondo aho muri Kenya. Iki kibuga nicyo kinini muri icyo gihugu cya Kenya, kikaba n'icya kane muri Afurika mu gukoreshwa cyane Xavier. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'irangira ry'igihe ntarengwa cy'ibyumweru 2 bari bahaye kompanyi ya Kenya Airways bayisaba kuba yasubukuye gahunda yo kubatangira imisanzu mu kigega cyabo cy'amasaziro yahagaze mu bihe byaguma mu rugo byatewe n'icyorezo cya COVID-19. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Kenya Airways yakuriye inzira ku murima abo baderevu, ivuga ko bitashoboka kubera ko ubukungu bwayo bwifashe nabi kubera ibihombo yagize mu myaka 10 ishize. Ubu ngucungira ku mafaranga y'ingoboka ihabwa n'umunyamigabane myinshi ariyo guverinoma ya Kenya. Igakomeza rivuga ko gutanga iyo misanzu mu kigega cy'amasaziro y'abapilote bayo ngo ishobora kuzabisobukura nibura hagati mu mwaka utaha wa 2023. Yongeraho ko nanone ariko hitewe impungenge n'iyo myigaragambyo yo guhagarika akazi kubera ko yatuma buri munsi homba miliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika, mbese arenga miliyari 2 uyavunje mu manyarwanda ku munsi. Tukivuga ku birebana n'indege, aho muri Kenya haravugwa inkuru idasanzwe y'abakozi bo ku kibuga cy'indege cya Wilson i Nairobi basubije mu cyarugendo wo mu Bwongereza agakapu karimo ibihumbi 19 by'amadolari y'Amerika, mbese miliyoni hafi 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri ako gakapu kandi ngo hari hanarimo n'ibihumbi byinshi by'amashiringi ya Kenya Xavera. Uwo Mwongereza Benson Nicholson ngo yaravuye gusura icyanya cy'inyamaswa cya Masai Mara, ati nabonye byose mbisubijwe uko byakabaye, ngira ngo ndarota ku manywa y'ihangu. Yageze ngo ararota kuko yumvaga ko bitashoboka muri icyo gihugu. Ntitwavaho muri Kenya tutababikiye n'izi mfu ebyiri, rumwe rw'umunyakenya Wilson Kiprugut watabarutse ku myaka 84 y'amavuko, akaba ari nawe wabaye uwa mbere muri icyo gihugu mu gutsindira umudari mu mikino ngororangingo ya Olympic yo mu 1964,
yabereye i Tokyo mu Buyapani. Icyo gihe yatahanye umudari wa bronze mu kwiruka metero 800. Kiprugutu ntiyagarukiye aho kubera ko mu mikino Olympique yakurikiyeho mu 1968 ikabera i Mexico muri Mexique yatahanye umudari wa feza mu kwiruka nabwo metero 800. Naho mu mikino nyafurika ya mbere yabereye muri Congo Brazzaville mu 1965 uyu nyakwigendera Kiprugutu yahavanye imidari 2 ya zahabu mu kwiruka metero 400 na metero 800. Urundi rupfu rwa kabiri ni urw'inzovu y'ikimenya bose yarizwi ku izina rya Queen, mbese umwamikazi wa pariki y'igihugu ya Tsavo. Abashinzwe kubungabunga ibidukikije muri Kenya bavuze ko iyi nzovu yari yarabatijwe Dida yapfuye ifite imyaka 65 ikaba yarazize gusaza. Bongeyeho ko burya koko rugiye kera ruhinyuze intwari kuko iyi nzovu Dida bahimbaga nyine Queen cyangwa umwamikazi wa pariki ya Tsavo yasimbutse ingorane nyinshi zashoboraga kwihitana nk'amapfa na barushimusi. Muri Guinea Equatoriale ejo bundi kuwa kane batangiye ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya aho umukuru w'igihugu aho umusaza Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y'imyaka 80 y'amavuko yatangiye nawe gahunda yo gushaka manda ya gatandatu yikurikiranya ku butegetsi amazeho imyaka 43 kuva mu 1979. Amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi kwa 11 turimo. Iyi nkuru yo muri Jeune Afrique na Africa News igakomeza ivuga ko bwana Obiang yageze kuri ubwo butegetsi abuhiritseho nyirarume Francisco Machias Nguema, perezida wa mbere wa Guinea Equatoriale yigenga guhera mu 1968. Ingoma ye ngo yaranzwe n'abantu benshi bahunze igihugu, abandi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi baricwa. Muri mitingi ye ya mbere perezida Obiang Nguema yabwiye abayoboke be ko ishyaka rye ryamuhisemo ngo arihagararire muri ayo matora kubera ko ngo hari ikimenyetso cy'amahoro aho muri Guinea Equatoriale. Uyu nyine perezida Obiang Nguema ngo ni ikimenyetso cy'amahoro. Azaba ahanganye n'abakandida babiri bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bemerewe kwiyamamaza aribo Buenaventura Monsuyo Asumu na Andres Esono Ondo. Abaturage biyandikishije kuzatora n'ibihumbi 425 mu gihe igihugu cyose gituwe na miliyoni 1.400 kikagira ubuso bwa kilometero kari ibihumbi 28. Tukivuga ku matora, ishyaka ZANU-PF riri ku butegetsi muri Zimbabwe kuva mu mwaka w'1980 ryagennye perezida Emmerson Mnangagwa kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka utaha wa 2023. Ni nyuma yaho kongere y'iri shyaka ZANU-PF yimutoreye kuriyobora mu myaka 5 iri imbere. ZANU-PF yakunze gushinjwa guteza akaduruvayo, imvururu no gukanga abatavuga rumwe naryo mu matora yabaye mu myaka yatambutse. Amatora aheruka yo muri 2018 ryarayatsinze ariko byamaganirwa kurena na Nelson Chamisa wo ku ruhande rutavuga rumwe nawe, nubwo ntacyo byahinduye ku ntsinzi ya Mnangagwa uri ku butegetsi kuva mu Gushyingo 2017 ubwo ingabo z'igihugu zavanagaho nyakwigendera Robert Gabriel Mugabe wari uri ku butegetsi kuva Zimbabwe yabona ubwigenge mu 1980 nka minisitiri w'intebe kugeza mu 1987 abaye perezida wa Zimbabwe. Byo nabyo tubireke. Muri Gambia aho bari mu nzira yo gushyiraho urukiko rwo kuzaburanisha aho zari perezida w'iki gihugu Yahya Jammeh wibera mu buhungiro muri Guinea Equatoriale nyuma yo gutsindwa amatora yo mu mpera za 2016. Iyi nkuru nayo turayibasomera muri Africa News, The Guardian, The Africa Report no muri Le Monde, aho itangira ivuga ko iby'uru rukiko rwa Yahya Jammeh byatangajwe na minisitiri w'ubutabera wa Gambia bwana Dauda Jallow nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umuryango wa CEDEAO uhuza ibihugu 15 byo mu burengerazuba bwa Afrika ari naho Gambia ibarizwa. Xavera Yahya Jammeh yamaze imyaka 22 ku butegetsi akaba ashinjwa ibyaha bya ruswa n'ibyabangamiye uburenganzira bwa muntu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo guverinoma yasohoye itangazo rikubiyemo ibyo kuzamuburanishiriza hamwe n'abandi bantu 69 ku byaha bakekwaho gukora kuva muri Nyakanga mu 1994 kugeza muri Mutarama 2017, ariko by'umwihariko kuri bwana Yahya Jammeh akiyongeraho gusahura miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika no gufata ku ngufu abakobwa n'abagore. Yahya Abdulaziz James Junkungu Jammeh w'imyaka 57 y'amavuko hakana ibyo arekwa byose, nubwo hari bamwe bo mu gatsiko kabicanyi be batangiye kuburanishirizwa mu Budage, mu Busuwisi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi barakihishahisha mu bihugu bya Afrika y'Iburengerazuba. Xavera yagiye ku butegetsi anyuze muri kudeta yakoreye perezida wa mbere wa Gambia Nisa Dauda Jawara, nawe yasimbuwe na Adama Barrow nyuma yo kumutsinda mu matora nubwo yabanje kwanga kubyemera bikarangira byemejwe n'igitutu cy'amahanga yararangajwe imbere n'umuryango wa CEDEAO. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Guinea Conakry twahinduye ingingo bugiye kuburanisha Alpha Condé wahoze ari perezida hamwe n'abandi bantu 187 bakoranye nawe nk'uko tubisoma muri Guinea News, RFI, Jeune Afrique, Le Monde na BBC Afrique. Xavera ubu Condé w'imyaka 84 y'amavuko ari mu gihugu cya Turukiya aho yagiye kwivuriza ariko ntawe uzi neza igice aherereyemo. Ibintu
bigoranye kumubona ngo hagire icyo avuga kuri icyo cyemezo cyafashwe ejo bundi kuwa kane. Bamwe mu bayobozi bari ku rutonde rw'abagomba gukurikiranwa barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe n'uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Hashize igihe rero baratawe muri yombi n'agatsiko ka gisirikare kayoboye igihugu cya Guinea ku byaha nk'ibyo Konde ashinjwa. Igitangaje nanone Jean Daniel ni uko abenshi mu bari kuri urwo rutonde bapfuye, abandi baruriho inshuro ebyiri. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abasirikare bari ku butegetsi batanze itegeko ryo gukurikirana Konde n'abahoze ari abayobozi 26 ku bijyanye n'urugomo rwahitanye abaturage ba Guinea ubwo Konde yashakaga kwiyamamariza manda ya gatatu muri 2020. Abo basirikare bayoboye igihugu bahiritse Konde muri kudeta yo mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, bifuje ko amatora yazaba nyuma y'inzibacyuho y'amezi 28. Hagati aho perezida w'inzibacyuho Colonel Mamadi Doumbouya mu mpera z'icyumweru gishize yanyarukiye muri Sierra Leone kujya kuganira na mugenzi Julius Maada Bio wamwijeje gukomeza umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi binaturanye. Mu kubyishimira Colonel Doumbouya ati nishema kuri ngiye kuza kureba umuvandimwe wanjye Bio kubera ko yabaye perezida wa mbere wadusuye ubwo twafataga ubutegetsi ku ya 5 Nzeri 2021. Yadusuye tariki 11 mu kwezi gushize, biba ubuhamya bw'ubucuti n'ubuvandimwe hagati ya Guinea na Sierra Leone. Tuzarushaho gufatanya muri byose kugira ngo ibyiza bihore hagati yacu. Twerekeze muri Liban, aho inkuru yo muri France 24 na Le Figaro ivuga ko perezida Michel Aoun yavuye ku butegetsi nyuma ya manda ye yaranzwe n'ibibazo by'urudaca byiganjemo ibya politiki n'ubukungu. Xavier, ku cyumweru gishize nibwo Michel Aoun w'imyaka 89 y'amavuko yavuye mu ngoro y'umukuru w'igihugu habura aho umunsi umwe gusa ngo manda ye y'imyaka 6 irangire. Ubu icyo gihugu nta perezida gifite kubera ko inshuro enye zose inteko ishinga amategeko itashoboye gutora uwo kumusimbura. Muri Liban umwanya wa perezida ufatwa n'umukristu, wa minisitiri w'intebe ukajyamo nde? Wa minisitiri w'intebe ukajyamo umuyisilamu w'umusuni, naho wa perezida w'inteko ishinga amategeko ukajyamo umusilamu w'umushiya. Ngayo nguko nuko byensitaye wavuga ni w'imvugo z'abubugubu bitazibagirana muri bimwe mu byaranze manda ya Michel Aoun birimo isinywa riherutse ry'amasezerano yo kwemeza umupaka wo mu mazi hagati ya Liban na Israel. Hari ikibazo cy'ubukungu bwahungabanye cyane kuva muri 2019 ndetse n'iturika rihambaye ryabaye mu cyambu cyo mu murwa mukuru Beirut mu kwezi kwa 8 2020 rigahitana abarenga 220 kandi rigasenya igice kinini cy'uwo mujyi wa Beirut. Reka dusoze turasoreza kuri inkuru idasanzwe. Umugabo wo muri Iran wafatwaga nk'umuntu w'umunyamwanda kurusha abandi bose ku isi yapfuye mu kwezi gushize afite imyaka 94 y'amavuko nyuma y'amezi make ahatiwe gukaraba bwa mbere mu myaka ibarirwa muri za 40. Kugerageza kumukarabya rero cyangwa se kumuha amazi meza yo kunywa byaramurakazaga bikomeye. Mwakwibaza muti wose mwanda gahego ko kutarushwa isuku nke ku mubiri we yakesheje ate? Mutubaze tubabaza ariko natwe reka tubibasomere mu binyamakuru bya La Dépêche, Global Times, BBC na La Voix du Nord aho byandika ko witwa Amuhaji ari wamaze imyaka irenga 50 atikoza amazi n'isabune. Tekereza ngo yari yarahindutse rutumivu kubera ko ngo yatinyaga koga, avuga ko amazi amukozeho yahita arwara akipfira kandi ngo yatinyaga gupfa n'ubwo rwanze rukamujyana. Amaherezo nyine yaje gupfa kuko nta n'utazapfa burya. Muri 2014 nyakwigendera Amuhaji yabwiye ikinyamakuru Tehran News ko icyo kurya akunda kurusha ibindi byose ari inyama z'ikinyogote kandi ko asimburanya kuba mu mwobo no mu kazu gato k'amatafari adahiye yubakiwe n'abo mu mudugudu yari atuyemo. Icyo gihe yabwiye icyo kinyamakuru ko iyo mibereho idasanzwe yayitewe n'ihungabana mu ntekerezo yagize akiri mutoya. Amuhaji bizwi kubwe nta muryango yagize, ko yikundiraga kunywa itabi no gufatwa ifoto nibura inshuro imwe arimo gutumura amatabi menshi icyarimwe. Xavier, kuba yaba ari we muntu wamaze igihe kirekire atikojeje amazi kurusha abandi, bamwe babigiyeho impaka jondanye. Gusa muri 2009 havuzwe amakuru y'umugabo wo mu Buhinde, icyo gihe byavugwaga ko nawe amaze imyaka 35 adakaraba cyangwa ngo yoze amenyo. Tekereza ibaze nuko twanzuye uramenye utabarutuma ivu nk'aba bagabo bombi. Nawe ujye ugerageza wikoza amazi use neza kuko isuku ni isoko y'ubuzima. Ni nuko twanzuye ikiganiro cya none. Mukomeze munogerwe n'izindi gahunda za Radio Rwanda. Njyewe nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ibihe byiza kuri mwese. Ciao ciao.